Mathiko ma andu ana kuma mwingia uthuiloni wa SUA alama no iwene andu matesikie kuya Dadaab kaunti ya Garissa ni mavikie kwithiwa mayendeana kuvangwa misi ya andu aya cia kana mana isi andu mavata muno misi niyo ni kwithiwa nimo manasomethasya ciana na kukwata mbau misi maundu ni kivathukanio ingi maikulia serikali kwa Islamu vya mugu wa nthini niki uvungulu wa mugu elembetani ya yulu ya nthi ya Kenya na kusimama na imama ila inatwa isi kiko kini mauvo mambanito ni Welina Musangi. Nito tamboka misini kivathukanyo na vala mivango ya kuthumusiana alama na isi mathayo mo itina wa kuvithukiwa na kuwa kisioni cha kuya Dadaab ni kaunti ya Garissa yendeye na vala makwikwatiswa kuthiumusya mwishoni wa wiki mutumia ucio anandie nzeve mutumia wakwa na ni wana tutetheacia ithive weru na thukuma kwikwaje witu ne iwe na no naandia na ciana ile ciana ici cikwenda usoma na mahitaji mamwe citwina mo mengi pio aneendethesie Alex Mutuku ni kana kakwa ka keli kwa kusiao nako kana tusuvi mutumia wakwa etwa Alex Mutuku Mutemi ulona ndiye nina ciana inya na kangwete nati wako kena mirimu 3 awana iwe kwatio hakwa dina na we kwatio ngi ina uyanitha na uo misi kivathukanyo ya tutiwa ni maweta tamena ukono munene na vala ciana isi usikwatitwe muno misini kuo na muno kavindani kalama na thukuma mawia ma miako ilembetani yu ya Northeastern. Mwana wakwa niwo mwana mukuu na mwana wakwa kuma na musya ivina niti nake muno baka kubika utwarika managila na mutwaye skulu amina kilasi 8 na mutwaye skulu naona mathina ala twainamo na mia mama ndikwendea na kusoma nenda ninga thukume kenda tutetheanisye tuoneka ciana ingi no citonye kusoma na namwia obutinda ni wali akusoma no atia bisi sukulu ambia mama kanga thukume nina mulekilie na ikuthukuma mwana wakwa ni tunatetheanisya muno na nuna ndetha cio no mwana otetha cienya ona na mutabiata nuna mbiwa nundu nina wana we sukulu kukwenda bisi nuna ndethesya bisi na nundu gukwitu kukamba twithiana nzambi ingi muno kila kwigiwa kana kukakwa nake obutinda twinake kana ambia mametelanga na kwata kindu ningutumia ni kumana na kivala makule serikali onduma na andu mangoya ula umavikie kulikila na kuikithia ni matethesya misi na ila yu yachiwa ni endwa mo na alama na mekwatitie muno na ni wangu mikite na unikulia serikali nundu nyekana kukakwa nikandie mangwate kwoko nundu nindiwe na ciana ingi ci sukulu na ndikuwa notethio ongi ni nawo mbe wabu matendethe ni kuja kwate serikali endethesie kondone tonyo kwata aki ya mutumia ucio wakwa na kusomithia ciana isu nundu wikwaje wakwa ni na ciana isomithia twinake icio cikethwa au ni witu kenda ndu itonyo tetheka kuya itethwe tona mathingilila kana vena vata munene wa serikali ya katiko ikithia useseini wa ilangwa na muno kavindani ka enenzi ala methe wa mavikite kisioni kiiko thukuma mavithukia wanakuwa wa mivango ya ciathi cia kumuma cia ana ala manavikie kwa cia mathayo mo kisioni cha Dadaab ni kaunti ya Garissa wakatano muthelu itina wa kuvithukiwa vandu vala manathukuma no yende na valayu ene misi ala mavikia kutiwa ni endo mo mavikia kukule serikali ikithia ni alulumilia muo na muno isioni cia Northeastern ondoma na kuikitha kana ni mavikia na kutetheswa kemikalile kuripoti ya vlingu wa mauvo kuma wodi na chometha na mwingi o thiloni wasuwa kaunti ni Kitui ni Lina Musangi.